Umiyaga ni na boss ko dahil ababazan pa inbida di Tito Pinay. Hozo nga di Datu Justin Timol kivana di do oniti huminozo vago dahil ko hozo ko do kavavago tu ni zon kavavago. Ongaw dia zu itimpo diti kokomay di no nga itino po Tito Pinay ko ngavi nakano do kasagaan kuma di Datu Justin Timol do huminozo. Gambalku kini smooth. Ugina bonutu. Lomo mato au kumasa mangiging na wokoso haminiti yung dosiku tampasa doi hoin suop masando ginaboku au kaandad muno maha sutahan mo mohoy ngomto pinayku songinganda doi hoit suwok masando kini piso iso amin tinongsanan siyu roh hampan pasok pampang tomong somin mimpah-himpahin antai pagandakan dipapanang so doit pias titiombo so doit timbo titi ikaw so doit pasay pobuhagas doi hoit suwok masando kini piso iso hami tinongsanan siyu dohu hampan pasok pampang tobong somi
Mimpaimpangit antay pagandakan Ti papanaw do'y piyas Ti bozo do'y timbo Ti ikaw do'y basay o buhagas do'y ho'y suwok masando Tabanay ko ngabi hozo na ngabi ni Datu Justin Stimolity ihinozo mahik miyampay na kasagaan Datu Pat Michael Idbulanding na singgaong pagudi no Joseph Loden Suok Masando Diba po hozo daw dito ko ni ko datino tapi na ihinozo mahik na humozo to ko